ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pari Badong, ibagaman mo't kan ni Marituyang taumay dito'y balay. Ay nasaan na amasang umaray? Ay, adu ayat yan aramiden na di tabalayaw. Awan Mike, ang maksit to pa'y tilutlutwin na. Adu siguro at asikaswin na. Iso amaksat tilutlutwin na. Agsilsilpon lang mo't maray. Iso matlagayam asaanan arong rumwar di tabalayaw. Nasurusuro ng aminin kay ti agsilpon. Iso nga iso itan, tibisyo na, maray. Apay, agsakit ni Marituyang. Diyak mo't makitkitan. Ay, adalang mat kano di tabalay da. Agsilsilpon kuna ni Pari Badong. Kunak ano masakit? Tano masakit? Mapan mo mat ko mabisitain. No masakit, ay kat mapan mi bisitaan akan ni Marikwanang. Mabalin ayamat abay-bayan medjay kumari may. Nene. Ayan na ngayon, dyan cellphone ko. Imparabaw ko lang dito lamisaan. Ay, saan mo abirukan? Indulin ko. Apay nga idulin mo. Nalpas mo ti jutem dita barangay hall. Kat gaputa kasangsangpet mo dito balay, tulungan nak. Saan aday talatan cellphone, tiin to naram. Anya ay, ti aramidag. Ika sumakdo agbalsig ka pa yan. Kunak nga aginan na ako mamatan. Ay saan? Aginan na ka inton madamdama. Jack ito jay cellphone mo. Aging gat saan mo amalpas dagiti iparamid ko kan ka. Ay, una yan ang nag-stricto ka banang. Ay, ingkan, rugyamon, tapno malpasan. Ayos, mga na. Naurnos analpas ti amin at trabaho ta. Tawan ka data, tinag-cellphone. Ay, di cellphone ko nga ron na. Taapay nga alaam. Mangantan, ag-cellphone ka. Ay, wala niya. Inton malpas ta mga na. Wen aginaw kan tupay. Nagadon, ti paparamid mo. Di ba't lamal malpasan? Di naksamot kahit na pag-cellphone. Ada oras ti panag-cellphone, adamot oras ti panagtrabaho. Una, ang pasig mat at trabaho. Ay, di mo tultuladan ni Marituyag. Apuro cellphone ti aramidan na. Ay, ang sermon ka manan ba na? Ni Pari Badong to, pay kat agreklamon. Tata Badong, ningay na natuyang. Aday kay uneg, apay aya, milay. Jakmat ngamin makitkitan arumrumwar. Nauma na makikakaaruba. Aya, ay sayang. Anya sayang, At dapat ko maistorya akin kwa na. dahi tati nikkanan abisyaw. Dahi ta makis-istorya. Kat no naghilig ang makiistorya idi ni nanatuyang. Idi ang mita, saan na nakayat asayangin to oras na, ang maki-istorya iti awan kay iskan na. Tata Badong, ada maangot ko naksat. Ayun na niya. Naksat ngayon na poy. Ala Tata Badong, agasasok samad yung kusina yun. Ay, saus, anya ti mapaspasama kay. Tuyeng, mapuuran ng dahi ti balay. Ayan mo, aya. Apay, anyat mapaspasamak. Ay, damagan pa lang. Kita man, dandanay napuuran dahi ti kusina. Ha? Nay, adda naksat Napanamaya. Adda aklaang mo't ijay salas. Apay abinaybay ang mamaksid dahi tulutlutom ngayon na bay. Naksat aya. Ay, dimpay naglawain. Dandanin napuuran na dahi ti kusina. Kita man. Bisi akmo nga main. Visit yan niya. Ay, katagayab kayo ni ti bumbero Ay, relax, Maray. Unay kat ti panagdandanag mun, aya. Katagas asok day ta kusina da Marituyag. Awanen ti asok na, kita nay, Ay, makapadanag mat nga bain. Kasanon ngay no napuuran ti balayda. Damagan taman kan ni Milet no anya tinapasamak. Milet,
Apay nga agas asok day ta kusina, day ta kaarobam. Jak man mo, kapitana. Ngam ti amok, nabaybayan ni Nana Tuyang din saang na. Saan lang aroden arumrumwar ni Marituyang di tabalayda? Mabaybayan na pay laeng matilutlutun na. Ay, day ta ti pagsidda awak, Marikwanang. Manmanon arumwar di tabalayda ni Marituyang. Nagsapa ka matan ngay, ama panijibangkag mo pare badong. Ay, wala pare, ta nagagata gayam. Kat nituyang mo ngay, saan mo akad mo pare? Busy ka no pare. Alat pa kabisbisyan na pare. Busy, ngagsilsilpan. Diyak kami makitkitan ka pare. Sanay na makikakaaruban ituyang ko pare. Tabisay, ni Jay silpon na. Diyak man na mo, no, mayat na Jay, pakabisbis yan na. Naglaing kakiiden, milay. Taam mom amin dagiti nasikugan ka nakitartaray diti barangay tayaw. Sakpay mati ko nam kagawad. Amok amin ano, Ay, kagawad. Adda manan maangot kon. Agat nakset maut. Jay sa manan lutluto ni Nana Tuyang day jayan. Ay sus. Agas asok man di kusina dan. Ala, inakibaga ka ni Nana Tuyang anak sat manan jay lutlutuan na. Ay sige, ingkan. Darasam, tumaray ka! Nana Tuyang! Nana Tuyang! Ay unay kamutan. Kas kala na puran. Makapanervyos ka man. Talagang adda mapupuuran, Nana. Ayan na. Day ta kusina yun eh. Anya. Ay na, darasam Nana. Sabsabantan. Ay sos, apingat Asino ti danda ni nauram ti kusina na? Day ta kusina ni Marituyang. Ay nausam ngamin ngagsilpaon. Ni Marituyang? Asino pa'y kuma? Ay, namin anon akasta. Ay namin adon, Maray. Anya nga minaya ti aramidan ni Marituyang. Agsilsilpon nga, Rod. Ay, sa balimutan ti hilig na ita. Ita, tasaanan ang makikakaaruba. Anya ngay ti kanandaitan kat nakset mataw. Tuyang may lab, dakon. Ay, hapay nga, ngawan sumungbet. Tuyang, ayan mau. Napananangatan ngay. Tuyang! Tuyang kunak! Apay ayamon. Ada ka dito nga agsilsilpan? Ay bisiak, di nakasarsarita. Kahit nakaluto kan. Ijay kusina ti ayan dagiti makan. Kahit maganta nga ro din Sa anak pa amabisayin. Ay, talaga mabisina kung kahit. Mala, tamapanak iji kusina. Kanya nga ito dagito, kinalaban na dito. Kanya klase ang makanda ito, Tuyang! Hey, umay ka man! Ay na mga kakadilatan. Di talagrik-reklamo tamaw. Nagngisit mo dagito yung makan. Naksay na ito na boy. Ay kaano samlat ta ka din. Kanya nga dagito yung nangisit at tumtumpaw dito yung digaw. Naksit lang abawang dagita. Kanya, ay diyak makanda ito. Nakapilpili ka. Isungarod tiyada. Kanya nga tikin-kinwam dito yung balay. Agluto lang nga ro din dito yung aramidem. Maksit pa itilutwaim. Padasan nak nga ungtad takitaam. Panawan ka kunak tuman. Ay na, sika pa'y tinatangsit nga agsaw iti kasta. Sika lang nga ro din ti sadat. Ay tumakder ka dita. Sana puro cellphone tararamidan. Apay puno aya ti madamdamag. Namin ano kano anan na urab ti kusina yo pare badong. Ay, yun nga ro pare. Ay, lilikado ti mauraman iti balay pare. Ambok agam jakmet mabagbagaan ni Tuyang ka. Apay ni Tuyang ma. Agay ay ayam ka di iti apoy. Mabaybayan na ti lutlutwin na. Gapoy ti pa nagsilsilpon na pare. Dahita ka ti pagdaksan na pare. Ti kabutan ko pare. Kasanaw nung mauram ti kakaiso na balay may. Kasano nga tanong mauram ti balay da Nana Tuyang, gapoy ti kasi cellphone na.
Ay kat sigurado ang mairaman day tabalayo Taagkaro ba kayo nga raw? Day tangarod mo ti pagbutbut nga kagawad. Makapanerbiyos. Bayam, tapada sa kabagbagaan ni Marituyang. Ay, sige man nga rod kagawad. Tutal, agkumari kayo. Sigurado adenggan na ka. Umay kumangarod gumatang dito'y tersinak. Takasaritak man. Ay na, amom ka day, marikwanang. Adda ka na uram abalay ijay ilay. Ado talaga dagiti maururam ababalay ita, Marey. Ibagbagada mo't ajay na uram abalay ijay ilay. Kat gapo itinabaybay an asaksakan. Ag-overheat nga, main. Kukumaray! Day, itaman pa'y marituyang. Ay na, nasaya at mataimay ka. Idi pa'y kalman apadpadaanan ka nga umay ditaw. Adan samot istoryaan kan ni marikwanang. Ay, awanan asem ko ang makiistorya ko, kumaray. Istoryaan milaang kan kadya na oram abalay dita ilay. Ay won, isuday tati kayat mi nga ipalagip ka, marituyang. Agtal na kayo man, adwa. Kano namin, ano adandanin na oram dita kusina yaw? Adaya mo na pasama ka kasta. Apay, nalipata mo nga uray la nagas-asok day ta kusina yu iday. Gagangay na at ako sinakit nga raw. Kano ibagbagada akanayon amaksa tilutlutwam. Gapo iti kasi silpon mo. Ay, marituyang, narigat ti mapuuran. Didak man isuraw, tamok tar aramida. Palpalagi pandakalaang matamaray. Na. Sino taglutluto kada kayo? Ay, sana siyak. Ay, saus! Jelot-lutwag! Naksatan! Inakaw! Ha? Day tati amo na, ti aramidan na. Kita man lang agpaisaw. Kastaunay titaray na. Ay, sus, naidugmampay. Sus! Ay, Maray! Tumakder ka na! Ay, maksutan dyan lutlutwang! Kano kadaya makapangan iti saan anaksit at haraon tuyang. Nagaduki din ay ariklamong. Kasano adyak agreklamo nga ikinaksit manan da ito idasar mo amakan. Naliwaya nga road. Wen aga po iti kasi silpon mo. Mangan kakiday. Katapay saan ka manan amangan. Madamdama akton amangan. Di ko na saan mo akayat akanan da ito'y naksite ngayon lutom. Kano kaya nga agnakan? Si kakit di at agbalbalay. Sorsorwam ti mangan itinaksal. Himot na natuyang day ta nakatugal di ta igid ti kalsada. Akat katawang agmaymaysa. Nanatuyang! Ay, nagmaya. Anya ti katawaam? Ay, naday ti bambuy-buya ang kabijaw. Ha? Nan, kita agman. Aday ta, buyaom. Ha? Ay, na! Makapakatawang agpaiso. Makitam, permya makapakatawa. Nanatuyang! Jabalayo! Ay, saus! Agap apoy matal! Saan na basta asok? Apoy daytan! Katnay, pumigpigsan! Ay, karuba! Tibalay may! Maurura! Ay! Tibalay da nanatuyang! Maurura man! Pare, apay, saan lata amasangon ni Marituyang ti makikaaro ba? Ay, umayto ka na. Inton masangon na, Maray. Kaslaado ti as-asikaswan na Wen nga rod, Maray. Kun saan na puro silpaon, dararamidan na. At adon ti oras na nga agtrabaho, Maray. Ay kat, nasaya at matno kasta, pare ba daw? Ni Kapitang Enteng! Nay, kasangsangpot ko pailaang mangrikap kan, Maray. Mapanak ag duty iji barangay hall, Maray. Kano nag-duty ka, idi kalman? Ag-duty ka man itan. Apay, di mo kayat nga inaldaw nga ag duty ak. Si kaman pa'y ti kasta kagawad. Ay,
manmano ti kas kanyak a kagawad. Na, wan nga raw. Ha? Naggagat ka, mapanagdyute. Tain na kon. Diyak kaya ti maladaw. Sige. Nagsapa kamot amapanan nga imaray. Lakwan na kumapay mata, iti kapikan asukar. Ay, ije kan bangir nga istor agumatang. Di naktaktaken. Ay, una yun. Nagadayo ti pagnaak agumatang iti kapikan asukar. Tricycle! Tricycle! Yeah, madala tricycle driver. Tulang? Nay, apay mo't nga ibagam atulang ni Badungkaw, ah? Ah, ni Tata Badong aya dyan nag-drive dyan limabas at tricycle? Apay, di mo mabigbag. Aywan. Isuday jay, tabasit akalbo alakay. Apay mo nga min talinabsan naklatan. Sapay agap apurak amapan ija barangay hall. Ah, mapan ka iti barangay hall? Wala na, mapanak man mangalay ti barangay clearance ko. Nasaya at ni Marikwa ng tinaka-duty ita. Ay, isaw. Ay, mayat angarod no kasta. Barang libre ja barangay clearance ko. Iso ti kagawad asaan nga agpalibray. Ay, ada tricycle. Tricycle! Mabas manin. Naktulangan tayo dyan, driver. Ni Badungko day jay. Isumanan. Awan sabalin. Ay, tricycle driver. Dito'y kabildatan. Mabit laang, tasyak ti mga yab. Badong! Nang nakamatadagos na natuyang. Kanay, umayay. Papanamihan. Bagak lang arudan. Bagamayan. Kanyaman ni Tata Badungan. Namintalok pa nga imbaga mapanak ija barangay hall. Ay, win kaya man niya. Ay, Tata. Kaano tanto pa nga ang makadanon ija barangay hall no pirmi mga nagbuntok to'y tricycle mo. Ay, makadanon tantulan ta. Takam mabasit ah. May naglaing ka nga reklamo. Makadanon tantulan ta kaday, mian. Nagnaakla ko man. Bumaba ka na. Mian. Nakadanon ta ka din? Way, daytan dyan barangay hall. Nakaturog ak po iti kinabuntog to'y tricycle mo. Anyaya tirantam. Agalak lang iti barangay clearance ko. Malayang kaagalan, taurahin ka. Diyak kayatan ti aglugan dito tricycle mo. Ingkan, tatarimaan nagbasay, dahito'y tricycle ka. Adalang tornilyo na nalukay. Umunaga kung dita barangay hall. Nakatugaw ni Kagawad Kwanang. Kagawad Kwanang? Si Kagaya matalaga tinaka-duty. Di ka pa good morning, maut. Ay, gayam anya. Ay, good morning, Kagawad. Day talaang. Ay, good morning, Kagawad. Day talaang. Ay, good morning, Kagawad. Awan pa'y day dayaw mo, maut. Ah? Ay, kurang pa'y day jay? Ay, amukon. Good morning, Kagawad Kwanang. Number 1 a Kagawad. Kan? Ay, siyempre, di ka pipintasan a Kagawad. Dito'y kabildatan. Anya tirantam. Ay, umayak ko maagala iti barangay clearance ko, Kagawad. Tinahimingak kasi ka, barang libre. Anya alibre? 500 di bayadam. 500? Nagninamatan? Agawid ka nga rudan, na di mo kaya ti agbayad. Para lang 500, agriri ka pa'y. Sige man langan. Agbayad ak iti 500. Apay nagnginan. 20 laang iti. Agriri ka? Ay, saan ka nga ikan? Sige ka. Ay, sige. Iyaramidan da kung Kagawad. Takasapulak pa iti agapla iti trabaho. Ne. Shucks, matikat katawa. Amon Kagawad. Anyamot nga minday tabado mon. Kasla ama kortina. Uyawin nakpay. Yamat tatuya Kagawad. Or-orayam ni Mian kabadong.
Wide maray, tay supay pasaheros ka. Taratari maanom samad day ta tricycle mo. Di mo pala sinin dyan ta sumgudan. Kakaiso na pagbiro kak sinjaki day. Kasta lakay mo lakasken ka. Imbag ta agandar pay. Ay unay mo day ta panaguy-uyaw mon maray. Ay, anya amaray. Jakon itulok amari ti yawag mo kanyak. Ay masukatanay. Anyangin nga tiyawag ko king ka. Kayat ko, nga awagan nak iti ma'am. Ma'am Kuanang kasday? Ma'am Kagawad. Ay nagatidugang ngay. Awanan ti Mari na, ah. Ma'am Kagawadan, ti kayat ko ay yawag mo kanyak. Unay matinghinan ang dahito barangay clearance. Nay, anya kinangina nga ibagbaga, Mayan. Ay, si kamot gayam kapitana. Saan ka nadlaw? Ay, dandani kan na dungpar. Dahito'y man inalak a barangay clearance. Nagngina. Apay, mano aya? 5 gasot ti binayadak. Nagnginan. Kaisumot ti siningir ni Kagawad Kuanang. Na, Apay, nagbiiton ang imena ti barangay clearance. Bitin dito, yalakok, bitin ijay. Sige, bitin. Nay, nagadun ti bitbitin mau maray. Ay, hewan amaray. Ponwag iti nagduduma at agilako na ito tersinak. Napuno nga agpaisaw. Ay, punwag pa, ay paray. Ado pa iti kayat ko kay lakaw. Ay, wan gayam. Ibagam man kit di ka ni badong mo. Nga arkilaak inton bigat, wang. Sa dinaw ti papanam, kunakman no agduty ka. Ni Kapitan Meten ti agjutay maray. Tamapanak gumolpe iti ado alakaw. Badaw, arkilaan nakakano ni Mari Kuanang. Jakayat. Na, apay adi mo kayat. Saan mo akayat ti kwarta? No day tamod lang kumari man nakauyaw ti mga arkila kanya. Sanayin. Nauyaw aya mo ni Marik Akwanang. Inuyaw na di tricycle kaw. Ita kaya natagpay tulag. Itulod mo ninton bigat. Sayang mo ije ibayad na. Di mo pa'y kayat at daigatang mo iti sidaun ta. Di mo nga minamutipod nung ugali na day ta kumarin kay. Mapana ko nag-duty banang. Kita man dyan na istorya kanyak ni Mayan. Alyan na taan istorya na kan ka. Nagngina kanumot ti binayadan na iti barangay clearance ngayon nala na. 20 lang mo ti barangay clearance. Na, kat no 5 gasot ka no ti binayadan na. Ay, nagninan no 5 kasot. Ay, ninsa ka no marikuan ang tinakajute, idinangala iti barangay clearance. Itaklangan na mo na ita. Ay, kita ito. Agyaman na kabadong tabi nagkat mo dagito'y ginatang ko alakok. Kita niya ngay nga raw. Pasaheros ka nga raw. Katap no saan mat akababain kan ka. Adto iti plitik. Baintay maray. Ada ka di baryak. Anya, bariya. Kinukurang pa dito, intad mo pasahin. Kurang? Ay di ka man. Sobra pa ikit di day ta, ah. Ay, kasi ka nagbagbag ka di talakam. Kaso lang titid mo pasahin. Ay san ka nga agreklamaw. No di mo kayat nga ireklamo kay dyan munisipyaw. Ay, una yan. Si kapay tadaganas na nagreklama. Oh, duwa ti violation mo. Doon na dagaws. Ay, una mo dahitan. Overpricing ka. Kaya may sangay a violation ka. Anyangay dayjay. Kaysahan mo apa ng respeto kanyak nga opisyal. Kunakmat kan ka, amam kagawad tiyawag mo kanyak. Anya! Ay na, kunaklakit din nun napan ka man nag-duty, Maray. Madamdama, Maray. Ay kat gumatangak pa'y nga rod Well, ado tila ko kita. Wain, nadlaw ko nga rod. Kalaat meten nga imado tilakom. Kumplitaw, Maray. Nagadaw tilakom at tinapay. Iso gumatang kan. Wain,
Daytoy man adda palaman na anyog. Daytoy kat ti paborito ni Inteng. Sais daytoy, saan ka day, Maray? Ay unay kamutan. Bainti daytan. Nagbiitan ang imina. Sa isla ang matipananggatang ko, idigim matangak idinaminsan nga aldaw. Katpliti na ngay. Wen ang nagninamot una yan. Kanam day ta kwartam. Nangina nga rod amin agagatangan itan. Ima daw nga agpaiso tila ko, Maray. Ang permimat ang imina. Napan ka din gimatang ditatersina ni Marikwanang, Maray. Ngimina mat dagiti lako na marituyang. Un nga raw, isumuday tatiriklamo dagiti tattao. Ay, nagdakkel tingim minaan dagiti lako na. Kalaat nga imado dagiti lako na. Day tapay ti may saan adlaw ko, Maray. Aglup-lupyas metan dagiti lako na. Ang Maray, nadamag mo ka dain. Ti anya. No kano iso tinakajutay, nagngina ti singir na kadagiti agalay ti barangay clearance. Wen, Maray. Agasim ngay day ta limagasaw. Ti question. Ammo ka din ni Kapitan day tao'y nga aramiden day ta number 1 akagawad na. Siya kunti ag-duty, Kapitan. Taam mo ka nabannog ka. Naglaing kan. Kasano nga mo, Marikwanang? Kat amok lata Ay, gimagat kang ag-duty Anya ngay ti serbik a number 1 kagawad no jak aggagat. Sa bagay mo't katya. Inkan agina na, Kapitan. Siya kunti makaamo dito barangay hall. Aywan gayam. Sakbay nga agawid ka. Itimplaan ka pa'y iti kapem. Ay, nagmayatin. Kasta ko maamin, nakagawad. Ay, nyamot. Permi ang nagningi na dagiti lako ni kagawad kwa na. Un nga rod ka no. Ay na, nagningi na talaga, nana. Adda nga rod agtartaray dito'y panunot ka. Anya day tangag tartaray, nana. Kita amangan no maipadugmam. Ison sa nga impangina na ti barangay clearance, tapno adda igatang na itilako na. Aywan, anya. Apay ajak na panunot day ta. Manungay ti agala iti barangay clearance kadaal daw. Ay, naskon akitaon day ta ni Kapitan. Un nga rudman ken maysa, naguyaw ni kagawad kwa nang. Napadasan na kakadin nga inuyaw, nana. Ay, padasan nak nga uyawan, ha? Tajak atrasan, ha? Nagmayat mo't da ito'y a love story, aboy-buya o ko. Makapainlab. Kunak man no naka-duty ka, kagawad. Kapitan, kunak man wagin inanaka. Nagbayat ti panagbuyboyam iti TV. Nakangato pa, nagitasakam. Nga agkarkaram kam iti kurlik. Italaang mo't, Kapitan. Nagano, ti taong agururay di tarwar. Apay ka now. Anya ti masapul da. Agreklamo da, ta nanginauna ti singir mo, iti barangay clearance. Nanginaya mo. 50 laang mo. Naskin ngay katumday ta ugalim kagawad ko nang no di mo kaya tasak amis mo, ti mangireklamo kan ka. Ay, Maray, saan ka pa'y amang rikup? Gumatang akpay. Sanak amang rikap, Maray. Kunak, ano mapan ka manen agjutay? Tunggal martis laang ti panagjutek. Kasta ti kuna ni Kapitan. Ay, kinisayanan. Nagsubli ka di mo tan ti sigod abainte asingir ti panagala iti barangay clearance. Wen, Maray. Binagaan kan binalagan nakon ni Kapitan. Ni Kapitan Inteng! Marikwanang, ayan nga ni Marituyang. Saan ka di nga umay dito'y tersenam ita?
Ada ilamlumangan na. Ay, kastaya. Amumlatan Amok Mare. Syakpay ti kunam. Anya ti amom ngay. Ilemlemengan na dagiti nakautangan na. Naglaing kan, Maray. Ay na, kabisado kon ni Marituyang. No kastoy asaan nga agpakita. Ilemlemengan na dagiti umay agsinger. Mangibabain nga ron ti kasta nga aramid na. Nanay. Adda motor asumungad Nalabaga ka di ti kolor day ta motor? Wen, Mare. Nalabaga. Ay sus, jay Bombay day ta. Ay ibagam nga awanak wan. Nanay. Kapanamon, Mare. Ay kat amumlatan Na, Sige. Ay, may sakamot nga ilemengan na dagiti nakautangan na. Nagbayag ka kit ngagluton, banang. Di ka la makaururay. Kit-kita nga agarunak pay laeng. Ay, mabisina kon. Ay, ingkaman kit di ijerwar. Kita no umay di agsingir kanya. Di mo't la malmalpas na kita baybayada mo. Ay, malpas tulat ta Di mo tupay nga minabayadan di maysa. Mga alakamanan iti sa bali. Ay, siyak lang ayat ikasta. Amin kami nga agkukumare, ada utang na. Ay, nakarkaro pa'y adagiti daduma. Ta ilemengandan ti utang da. Kahit kasanaw no ada umay agsingit. Ay, damagam pa'y laeng. Irasunam meten Anya ko mga iti rasul ko. Ibagam nga awanak. Ay, awanin banang. Naibusan ako ni tirason. Anya nga tanong si kamat ti samagaw kadagita nga agsingsingir. Nanay, nangag mo day jay? Busina lang ti motor. Aglamang kan. Ay, ingka ibaga nga awanak. Darasaw! Umay sa mo't agsingir na di kapanpanaw na anak ang motor, paray. Ay, uwan nga ron, paray. Nagrigat ti agulpod. Ay, kasta mo nituyang ko. Naglaing lang amin nga umutang. Ang amom ka di, paray. Nga da imawag kinituyang ko akabagyan na kanaw. Kit amaw. Umay na kanu ikan nituyang ko iti kwarta. Ay, di ka man. Daya mo't kasta kapag yan. Nay, hapaisan ka mamatay. Amam, no manuti itid na kinituyang ka. Ay, tsaka mo pare. No, mano ka na. Milyon, paray. Milyon. Ay, naganumatan. Iso nga ro dapat padaanan mi kinituyang ka. Ay, iskam na ita. Saan ka mamati pare ba dong? Ay, di mo imagbagati sa bali, pare. Sika lang, di makaamoy iti daytay. Iskam na ita kung naktumutkan ka. Lukun da kayo lang pare. Oh, kita ni Marituyang, Maray. Ayan na. Dayjay agtantan aw laengen iji balayda. Ay, wan. Ay, payapayam man. Ni awam meten, naglemengen. Na, talaga nga adda kabuteng na. Jay nakautangan na Ay, wen Maray. Ay, Maray, nakasaga nakakadimag. Adda paglemengam, no umay di agsingirkan ka. Ay, aglemengak di ta sirok ti standake. Na, ne. Bakit mo't day ta sumungad? Ne, awan mo't malagip ko anak kautang ka bakit. Ang mga nusika, Maray. Ay, awan. Adda ayamot bakit ang nakautangak? Babalad damag. Ay, oon anya ti damagam. Sa dinaw, ti balay ni Tuyang. Ninsamot marituyang tibirukan na. Anya ti apelyedo day tabirbiro kam atuyang. Kaburlisan, ti apelyedo na. Na, Tuyang Kaburlisan. kun kay. Daytoy gayam, ti balayaw. Wan, antay. Imbag tanabiro ka. Nagdamaga kadagiti dua ababakat di tatirsena. Kukumarik dagijay, antay.
Agin inara sa asdam ay diyan lamang ngagkat jay pagar-ara sa asan da. Kasta dadagita ako kumaray, antay. Jay nagsaritaan ta iday ti umayak. Ay, wan, antay. Umay kun a ita jay milyon apas ti tawid mau. Ay na, ay, nagmayatan, antay. At dagayam tawid ko akasta kadakal. Pag idiswak nga, daytoy milyon a kwartam. Ay, kat bilangan tapay mo't antay. Iso da ito yung milyon mo, tuya. Katwan, apay, kasla diskumpiyado ka. Nagbasit mo gayam ti may sa milyon. Anya ayati pagarup mo. Kunak ano mapuno da ito lamisaan, dito yung kusina. Ay, antay, apay ngay nga agpaysaw. Basit mo't daytoy may sa milyon. Natalyan gayam itilastikaw na kita kwarta. Nangagmaw ba daw? Ti pagarup ko pa'y kidiakit mapunaw da ito'y balay. No kaya iyaw, bilangan niyaw no diskumpiyado kayaw. Saanon, antay? Tapi asaan? Bilangam kat aging gat sa nga pulo laang mati kabisadam. Di mo to pa'y amo ti sumaron no ijay Anya asaan? Si Binsamay. Oh, makitam day ta. Di ka man aging lalaing si kabadong. Anya ti kunamaray. Kunak, milyon jay singsingiran day jay abakat kan ni Marituyang. Nagadunay. Sakit nga rod ti ulo ni Marituyang day takadakkel nga utang na. Ay, uray syakmet No syak ti singirenda iti milyon, ay talagang aglemengak. Iso apulaw sa asan nga agpakpakita ni Marituyang. Ay awanen ad-addan nga aglemeng. Tamilyunan day ta singirenda ken kuana. Gumatangak man kagawan. Day, adamot gayam gumatang. Anya ti gatangam. Itayak pa'y dito anak katakder. Di dakmat pampansinan. Ay, sanda ka anadlaw. Kasano? Agchismis kayo mat ngamen. Ay, nangagmaw jay is-istoryaan me. Nangagkuan na. Jak kaya ti makipasat. Tadakas ti agchismis. Ay, imbag man. Mano di pag-istoryaan nyo nga ilamlamangan ni Nana Tuyang ang utang na? Dayta, ti saan at chismosa? Agdamdamag aklaang mat. Chismis ka di day jay. Di mo kutkut yun day ta milyon ko kunak na. Ha? Ay, makapakigtod ka mo ta. Apay nga mintay para mo lang dito'y lamisaan, da ito'y milyon mo. Di ta na pay lang. Imbag kumamon, ibingayan na. Ay aguray ka nga min tapampanunutag pay. No kasano abing ay bingayag. Bingay-bingayan. Kaslado ti kabingay mo Kahit dagiti ngay nasingad ako kumaray. Apay, ibingayam ida. Una, ni kumarik akwanang ken kumarik abanang. Sagkakagudwada. Santo kagudwamit keng ka. Ay, aguray ka man. Kasano asag kakagudwada? Ibingayam dagita ako kumarim. Kat ichis-chismis da ka. Anya nga ichis-chismis mo't asasawaw. Isumay, warwaras da milyon ti utang mau. Day tatis istorya unda. Iso ka no asaan ka rumrumwar, ta ilamlam mangam ti milyon nga utang mau. Saan mo ta? Siyakto pa'y tinikan da iti milyon. Sa bali ti warwaras da ka dagiti tattaw. Ita, agpanunot ka, tuyang. No'y kampay lang ida, iti sagkakagudwada. Agpampanunutak nga raw. Ay, siyaklangan. Siyaklangan ti kam. Awanan ti sa bali akagudwan. Mas gawak kan ka ba nang agmalmalam ka matlangan, iti tersina ni kumarim akwanang. Ay, kasanaw. Nagmayat mat ngamit ti pagsarsaritaan may papan ka ni Marituyang. Amom ka day, no apay amabutang arumwar di tabalay da. Anya kumagay, ti rason nga amom. Gapo, tailim-limangan na jay utang na, amay sa milyon. May sa milyon. Wan,
Nakita mi nga rudjay bakit nga agsingsingir kan kwa na. Ilimlimangan na. Bakit kunam? Isun na ita di imbaga kanyak ni pari badung. Sana basta bakit na ita? Nay, apay asaan abasta bakit? Anti ni Marituyang na ita anang 30 milyon. Di ka man, intay. Milyon ko naman. Agasan ba ita? Akwarta ni Marituyang. Saan mo nga ilamangan jamay sa milyon nga utang mo? Nagkunakan ka nga dautang ko amay sa milyon. Si kakit di man, agin di amo ka man nakon. Kano iso ti iwarwaras at chismis dagiti kukumarim. Damare kwa nang kan maribanang. Wan, agasam man. Siyak amis mo akaarumam, saan ko nga amo nga dagayam kasta kadakkel nga utang mo. No kasta, pudnaw jay imbaga ni badong ko. Dinadaal dagita ako kumaray. Inchismis da kalaeng man. Ay, nagbabawi akon. Imbes nga ibingayak ida iti kwarta. Ay saanon, inchismis dak magayam. Tuyang, magkita mo ita umisam-isam ka na ta. Apay kumaadyak makita ngay ni Kapitan Dayta. Permiti isam na ka na ta. Dumano ni Jay, lapayag na ti panagis-isam na. Ay, kaslad da kayat na. Kit maawatam lang tamot na. Ay, damaga man kang kabadong. Inchismis na ka din ni Kapitan. Kapitan, dayta, tuyang. Amuna adakay, iti mangichismis, iti kabarangayan na. Sigurado ka nga awandakas anay bagbaga na itiliklik-hudak. Uray sangwanam, tuyang. Awandakas anay bagbaga na king ka. Ay kat ikanta nga rod iti kwarta na. Paray! Uston, di panagis-isam mo. Paray! Ay nagtanganak nga rudan nga umis-isam. Nagsakitan na ito'y pangak. Tuyang. Wan, Kapitan. Ikanda ka iti kwartam. Tangdan mo nga imisem kada kami. Mabit lang, pare Tabilangin may, jitid making ka. Nagbayatan ti matangdanan. Gapoy ti panagbalin anasaya at atao. Anya nga iba daw gusto da ito yan? Nayunam, takumparik dayta. Ala, nayunam. Apay nga, Marituyang, tadi na kami mo't inikan iti kwarta. Ikan kayo kumamot ka. Di ko namkit day, saan na kami nga am mo no adaan ka? Ikan kayo kumakot. Ang inchis-chismis dak magayam. Inchismis da kaayamot. Kawan mag. Anya nga ni Kapitan Laeng at inikak. Tasaan ama nagchismis. Imbag man nga ron ni Kapitan, taada kwarta na. Inikan na kagayam ni Marituyang iti kwartam. Nagkunamot pa nang. Imbaga ni Marituyang. Ay, apay ko man, no inikanak. Ay, nagsaya at agayam. Saan nakakas ka na kayo kung di kumari makwanang? Chismis adagos ti ambo yung aramidin. Adda ka di kayat mo nga istoryaan, Maray? Adda ko Mare. Ang saanan, tachismis laang daytoy. Kayat mo asawahan na saan apod now? Madaksan tamanen, no agistoryata iti saan apod no. Sa bagay matkit di Iso nga, ipreno tantingiwat ta, Mare. Tapno awan gumura kadata. Kayat mo asawan, gumurgura pa'y laang ni Marituyang kadata. Siguro ta saan datamat nga ikan iti kwartata. Inton sumarno, Maray, amutan ti aramidin ta. Siguradwen tapay, apod now, sa tanto istoryaan. Ay, narigatan. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?